Dragi gledatelji, pridružite mi se na ovom novom putovanju gdje ćemo otkrivati bogatu povijest čarobne Florence. Možeš imati cijeli svemir, ako ja mogu imati Italiju, rekao je slavni skladatelj Giuseppe Verdi i bio je u pravu. Gledajući ovakve pejsaže, malo tko može ostati ravnodušan pred prirodnim ljepotama ove ponosne republike. Malo je mjesta na svijetu toliko bogatih kulturom, arhitekturom i glazbom, a sama koljevka svega toga, glavni je grad Florenca. Fiorenza je glavni grad regije Toskane i ima 370.000 stanovnika. U njoj je rođena renesansa i dugi niz godina bila je pod vodstvom slavne obitelji Medici. Skoro trećina svjetske kulturne baštine nalazi se u Florenci, no možda bitnije je da se ovdje nalazi i svjetski poznati gelato. Kroz Florenzu prolazi divna, nebesko-plava rijeka Arno, jedna od najvažnijih rijeka u Italiji, koja s vremena na vrijeme poplavi Florencu i uništi milijone umjetničkih dijela. Firenze je grad koji je iznjedrio mnoge velikane poput Leonarda da Vincija, Michelangela, Ameriga Vespuccija i Pinokija. Ulica u kojoj je RHT iznajmio stan zvala se Via della Strumfa. Kao i, pretpostavljam, većina stanova u staroj Fiorenci, i ovaj je bio zbrzano uređen te je mirisao po vlagi i pljesni. Na stolu me čekala RHT-ova kuverta sa mojom dnevnicom, u kojoj je bilo 10 eura. Na brzinu odlučio sam pogledati kako izgleda moj talijanski smještaj. Talijanska kupaona me posebno obradovala, jer su WC i tuš dijelili zajedničkih pola kvadrata i nisam bio siguran kako ih koristiti. Kako god, štivo za korištenje na WC-u činilo se korisno. Moj novostečeni vodič po Florenciji predložio mi da se popnem na vidikovac iznad grada, zvan Piazzale Michelangelo ili Piazzale Michelangelo, što očito znači da sam krivo izgovarao njegovo ime cijeli život. Kako god, nakon kraćeg, ali strmog uspona, dospio sam na plato sa interesantnim rasvjetnim tijelima i brončanom kopijom Michelangelovog Davida. Sa Piazzale Michelangelo puca krasan pogled na cijelu Firenzu, a moguće je i popiti kavu u obližnjem kafiću kao što sam i ja učinio. Dobročudna talijanska konobarica čak mi je samo inicijativno donijela i kolačiće, koje je poslije uredno naplatila. Odmah iznad Piazzale Michelangelo, na jednom od najviših točaka u gradu, nalazi se mala crkvica San Miniato al Monte. Ova crkva krasan je primjer romanike, a posebno je poznata po tome što se u lipnju 2012. godine u njoj vjenčao slavni biznismen Albert Breckenmeyer. Moram priznati da sam jedva čekao nastaviti razgledavanje ostalih slavnih fiorentinskih crkvi. Zaputio sam se u sam centar grada gdje se nalazi katedrala, ili kako Talijani kažu, Il Duomo. Ovo velebno zdanje zove se Santa Maria del Fiore i to je glavna i jedina firentinska katedrala. Ovo je slavna krstionica Firentinske katedrale. Ovo su slavna vrata Firentinske krstionice. Za potpuni obilazak ovih krasnih zdanja potrebno je izdvojiti samo 10 eura. Kako mi je to bila cijela dnevnica, nisam razgledao slavni Duomo, a ispred katedrale me presreo prodavač selfie stikova. Grazie amico, no? U nadi da ću uskoro vidjeti neki besplatni crkveni interijer, krenuo sam prema sljedećoj crkvi iz mog vodiča. Ova krasna bazilika zove se Santa Croce i upad u nju je 6 eura. Bazilika Santa Croce ima isto jako lijepa i ukrašena vrata, a s ove strane imamo... Opa! Također, Santa Croce posljednje je počivalište nekih najslavnijih Talijana, poput Michelangeloa i Galilea Galileija. Taman sam odvagivao da li da potrošim dnevnicu na skupu kartu ili ne, kada me u mom razmišljanju prekinuo prodavač selfie stikova. No, thank you, no.
Krenuo sam dalje i put me doveo do Piazze della Signoria, velikog trga kojeg krase mnoge skulpture slavnih autora, poput Michelangiola, Benvenuta Cellinija, te moj osobni favorit, Bandinellijev Herkules. Ovdje se nalazi i slavni Palazzo Vecchio, nekoć vladina palača, a danas muzej sa pregršt važnih umjetničkih dijela. Ukoliko možda želite posjetiti muzej ili se popesti na ovaj krasan toranj, morate biti spremni izdvojiti 14 eura. Baš kada sam pomislio kako niti nemam 14 eura za ulaznicu, u mom razmišljanju me prekinuo prodavač selfie stikova, koji mi je rekao da je iz Senegala i da je moj prijatelj. No, thank you. Glavni most preko rijeke Arno zove se Ponte Vecchio i iznenađujuće prelazak preko njega se ne naplaćuje. Davnih dana obilovao je prodavaonicama mesa. Dućani su zbog toga bili izbočeni nad rijeku, te su se tako jednostavno rješavali otpada. Slavna obitelj Medici naredila je da se mesnice zamijene sa zlatarnama, koje stoje do dan danas. Danas, osim zlatarni, Ponte Vecchio nudi i veliki izbor selfie stikova. A uz to je i popularna lokacija za fotografiranje pomoću istih. I tako, na svakom koraku susretao sam se sa skupim ulaznicama. Galerija Uffizi, 12 eura. ova neugledna crkva 4,5 eura. Santa Maria Novella, 5 eura. i sa upornim prodavačima selfie stikova. Da, grazie, no. Grazie, no. Isfrustriran, vratio sam se u iznajmljeni stan da napišem ljutito pismo svom uredniku. No tada se dogodio preokret u ovoj priči. Našavši besplatan bicikl u dvorištu, istog trena zaputio sam se do svog dragog prijatelja iz Senegala, te sam odlučio potrošiti svoju dnevnicu na jedini pravi simbol Florence. A to je selfie stick. Odmah nakon toga odlučio sam pobjeći što dalje od skupe Firenze, u predivnu Toskanu. Toskana je poznata po slavnim vinima, nepreglednim vinogradima, te pejzažima dostojnih razglednica. Moja knjiga Vodič predložila je da za početak nađem ulicu zvanu Via Chiantigiana. Znači, upravo se nalazimo na samom početku Via Chiantigiana slovi kao jedna od najljepših cesta na svijetu i putuje ravno kroz samo srce Toskane. Ruta od gotovo 70 km s početkom u Fiorenci završava u Sijeni i prolazi kroz pregršt šarmantnih manjih mjesta. Konačno sam izašao iz Firence, iz vreve gradskog asfalta. Toskana, here we come! No, možda sam se ipak prerano ponadao divnim vizurama sa razglednica, jer stalno su me pratili podsjetnici na civilizaciju. Cesta me uporno vodila kroz nastanjene dijelove, što je doduše imalo i smisla, s obzirom da sam tek prošao 8 km. Ipak što sam se više udaljavao od skupe i nemilosrdne Florenze, pejzaž se polako mijenjao i dosadne renesansne građevine zamijenila su romantična zelena brdašca, što se činilo kao savršen trenutak za isprobati moj novi selfie stick. Per me ora lo so ho sbagliato con te. Na obližnjem brdašcu uočio sam malu utvrdu, te sam se odlučio zaputiti prema njoj u nadi da ću sa vrha vidjeti krasni pejzaž. Ali ispostavilo se da su te stvari uglavnom privatne. Takva zdanja su privatna i sve ograđeno i ne može se ući unutra. Nažalost, ovoga puta sam mogao proći samo početak ove krasne rute, no trebalo bi ju obići u travnju ili svibnju, kada je, kažu, najljepša. Ali drago mi je da sam barem i ovaj mali dijelić uspio snimiti sa svojim novim selfie stickom. Upravo se nalazimo na glavnom trgu Firence i sad ću vam pokazati kako izgleda coffee drinking experience. Kava košta 6 eura,
Svi stolci nemaju jastučiće, a hladni su i željezni. Cijeli kafić dijeli jedan šećer koji je potrgan i mislim da to savršeno pokazuje slavno talijansko gostoprimstvo i dugu tradiciju u turizmu. I tako, Florenca možda je krasan, šarmantan i filmičan grad, ali imajte na umu da kamera vidi što hoće i da je možda odmah izvan kadra, tik kraj rustikalnog mosta, zgrada koja izgleda kao da je iz španskog. Sjetite se da su dijelovi grada derutni i neuređeni, da su im ceste grbave i da je usluga ispod svake razine. Naravno, tu je i bogata povijest, no za nju ćete biti debelo udareni po džepu. I zato zapitajte se što je vrijednije, plaćati skupe ulaznice na svakom koraku ili dijeliti iskustva i sjećanja sa svojim bližnjima i prijateljima. Ako se slučajno nađete u Fiorenci, a spadate u ovu drugu skupinu, zaputite se na Piazzale della Signoria i potražite mog dragog prijatelja iz Senegala, te za razumnu cijenu kupite jedinu stvar koja vam u Florenciji treba. Selfie stick. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja ove jubilarne 3. emisije. Nadam se da ste naučili nešto novo, a sljedeći puta vodim vas u Caracas.